Kulumak Lishabilesili Kakwa Jesucristo o Sibaon San Juan. Kishtut qisirit lak Pedro utkiril nakyosh taqen kilsh panish solom di Jesus rarosh pan ali kish anabri chiresh chol salikwaak eku nakish patre kakwa anili taq artesin kakwe naklak Pedro kiril direct solenelil kish chere le Jesus Kakwa, itayin karta kanakwi. chichehe kresh pan le Jesus Witkwak na kain ta kanak, tofretal tolien, kata kwakre, kakein la. Hoka nakisutong kresil sa isyengke lakpapanel nak inka takam klitsolom aan. Abale Jesus mo ko kishye tare lak Pedro nak inka takam. Kishye pan, witkwak nakain takanak tofretal tolinel. Ka takwakre. Ana in litsolom likiatinak chirish chishunil ay. Ut kishtsipa akwe. Ut lao nakanaw naksakalkyalish olopaw. Tokwang nabalchik kilakshpanu li Jesus. Kuitate tsiba mank chishkun kale. Ninkoshla nak chishkuni li rochichot. Mukotahat saklok tachok na ahe li hu te tsiba mank. Ratin likakwa